Na kraju svake godine u zraku se osjeća radost. Čak i kada neke stvari baš i ne ispadnu najbolje. Posebni su ovi dani koji nas drže na okupu i povezuju više no ikad. Daju nam povod za druženje u kojem ne znaš tko više uživa, voli i prašta. Pružaju nam zadovoljstvo jer znamo koliko znači mali znak pažnje. Stoga se i ovih blagdana veselite i smijte, pjevajte i plešite. Uživajte u svakom trenutku s vašim najbližima i pronađite radost u malim stvarima. Konzum.